zawadi toka kwa Mungu. Mesia tumepewa kitoto atamiliki nyumba ya Yakobo na ufalme wake hauna mwisho. Ni zawadi toka kwa Mungu. Mesia tumepewa kitoto atamiliki nyumba ya Yakobo na ufalme wake hauna mwisho. Bwana sifiwe. Haleluya. Icyakuzanye no kwikiriza no gutegeka. Kila kilikuleta ni kusikiza na kujibu. Abantu bakristo Kuna watu hapa wamenyofisha. wile bingano yabyo Nimependa mahali hapa sana. Acha tucheze mara moja tu. Sikushangilia. Kwanza ni Karibu yako fika, tuona moto